Parlog baik, ipedang subay pi akan ikat channel ka jonga. Mentas ni, yang squat ban kren shpangka saliva based test. Sobha subscribe, like, yakan ika video, but dafidang man kamay sobha subscribe ro, but ai ki comment jong fi harum, but lada ki degi ba bhani kwas new ngam songwe. Khana bangan yo ban tebet shu yakan ika channel. Tuan kren shpangki saliva based test. Hau ni benai April ni benai yayong ke Food Drug Association ha Amerika ke approve yaga saliva based test kamut ke test ban test yau coronavirus daka umbia namar mensua ban test kidon kame ki sample ban shimna kmut kin haban tab yau swab nasal swab kumakiong ha kmut bat saphat test kani ka shimpor namar badun kam ki gloves bat ki PPE ni ki personal protective equipment kiba dang duna menta kamtam hagari jongi ci dapun kam ni saliva test ban ubriu usu haban biya hautiu kabalong ka basuk ha bat kaba kam penduna yaka lutksan kani rap ban tes ya buon mut ki briu haga kindiat por namar ba ubriu laban shutesi tangban biya usu biya tang hautiu katkum ka FDA ha Amerika menta hadu ribu sampel kila shim ya gani ka tes da ko umbia ban kila lab ba kam dan jinya pere ban tes umbia ban tes ri nasal swab te tangani ka kindiat angko aban kren songani kan saliva based test but nashko akren kindin ngadap da kajing so si kthang hadin bang ayo snuj pangajing jia jong Dr. Sailo mola klad no neven step live je kunto ngit ba ubleun don rengkan bat kamen sim jong badru bat ki bahayeng hasem ru kunjung angkat ni kindin nashko no Sobaya shong suk barok pajbak. Tulis bun.